INP Mizo channel ngai thatu zong te inza in chibai kan bu ka cheu October ni som panga inrin ni ania indam tlan theu kan be sei international news le politics lam kan ngai tha ho lenga NATO and Russian army ama chon chuan khawvel tan chiat na a thlenang tia tangin bulkan an tran le photange US chuan military aid apele tange nge Nemin October ni som pali khan Russian President Vladimir Putin chuan Kazakhstan khopui Astana muna press conference nein NATO achang le ta a chan le wang chu eng po lo ni se NATO sipaiten Russia sipayan beyani ngat chuan chu thil lo om tak turania khawvel pumtan chiat na thlen don ani ati Putin chuan Ukraine hi ti chiat vekatum lo thu asoya ahun taka ma kan la a kan thil ti hi adika ahun taka kan ti bokani Ukraine military operation hi nakina poti thei thova amaro chu chiat na na sajok a thleng dona voina kan malak na hi re om veu takma se alazia om veu zokani atibok October ni som pakhat khan group of 7 ram 10 Russia chu warning anlo peto a Ukraine chunga Russia in nuclear Ralthuam a mangani chuan aso kho ka tuarang anti G7 ramte chu kan soi thin tak an khan UK te Germany te Italy Japan Canada US le France te anni Putin chuan military mobilization a kalpui mek chu sipai nuai ni an hu to thua soya cholkar ni chungin Ukraine ram an lu man be se ani heti lai hian United States po Ukraine tan thei to pa chua chun zom zela US dollar mak ta duai zasari le somni le panga pek atum le ta Nimin October ni som pali zirtop ni khan US Defense Department chuan Ukraine military package thar hipuangin February ni somni le pali nuwa US military aid Ukrainian adon hi US dollar billion som pasari point panga atling to ani Reuters sinatar landanin tum package hian high speed anti-radiation missiles HARMS le precision guided artillery ateldona tin damdoi lampo pek anni bokang US chuan turam po Russia hena military aid emo military support hrim petu chu ana thei ang pera sanction pe ka tumti Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo chuan asoi Ralthuam indai lo na wangin Russia chuan Cold War hunlaya T-62 tank upgrade atum Russia Ralthuam da na arsenal chu aruak taviu mai nenan soya Ralthuam indai lo na a om ta ka chuan Soviet hunlaya T-62 lai pui zariat z chu upgrade ta man le antum ni in Eurasian chuan a report T-62 tank te hi hluilon turada anni bermaya amaro chu Russian defense manufacturer te chuan Ralthuam indai lo na an phuru thei mai don lova chuwangin kumthum chung leka lai pui zariat an siam ber theinan T-62 tank te hi upgrade an tumta ne Russian Army General Hlui tuna Russian Lower House Duma Deputy Chairman Andrei Gurulyov chuan October ni som pani khan telegrama post asiama Eastern Russia Transbaikal Krai region 103 armor repair plant atlo thuasoi T-62 siam tu te na thok live video po a post bok 103 armor repair plant hi Russian Defense Company Ural Vagon Zavod peng pakhatani a Russia rama teng siam tu lian takani Ukraine runa wangin Russia hian sanction atuar na sa tahle maya Ralthuam siam lampo hi an nufual pha ve hle ni hi achan chu bungratam tak hi rampo na tanga anlak lu ani ve a khawvel ramte hi in mamo ton vekan ni Russia rama Ralthuam siam na man ro in dai lo na anasa hlea Ural Vagon Zavod po hi March tha sang ni le som ni le pani khan kharangai ta hiala Ralthuam thar siam turin nei an nei to manglo Ukraine invasion ma khan Russia hian tanks chi sang
singkhat le sang ni le zali le som ni vel anei ni in an soya khawvel ateng nga berani T64 ringot po sang ni achuang aneya Ukraine chuan som sari le pali vel le kanei ve thung military block oryx chuan thalak ne na fin fia nuwa thariat chung Ukraine in dona hian Russia hian teng sang sari lai chan to ni in asoya he report hi alo dik chia lovani point Russia hian teng sang ruk vel tal hi chu achan to tura ngaila teng sanei zinga aza ve 50% vel chu acheto tinani chuti ni chuan teng in dai lo na hi anasa hleang ti ariat thei mai Russia hian teng chi rang T72 T80 T90 te anei thuamaya Soviet hun layami T55 T62 le T64 te hi chu sangkhat zakwa somruk le pakhat le sangkhat zakwa som sari le pathum inkar khan Russia chuan manga tuna hi chuan hlui hlon turada anni Soviet era tanks te hi man thei alania amaro chu superpower ram Russia tan chuan athing ve to lutuka Russia hian T62 tanks asiam chua zong zong hi sing ni vel ni nan soi Eurasian Times chuan Ukraine in dona Russian force 10 T62 tanks an mangnge ti afin fiatwa thalak po mu tura tammai chuti ni chuan Russia hian lai puya tlachham viau ti riat thei T62 tank hi tunlai to lo hlema se man tlak lo tup chuni bik lova ram then khat be nan chuan ala tok viau thomai Ukraine po hian West Ralthuam dong lo se chuan Russian T62 chau po hi a ne lo viau vinarin omani T62 lai pui hi tlem han soi zau hlekila minute khata voili akak mana target range hi kilometer li ni in zanlama chuan meter zariat pa akak fu thei manglo T62 hian 7.62 mm coaxial machine gun le 12.7 mm machine gun apai pon ve boka silai pui ber an lai pui mu hi musom li aphur thei bok T62 lai pui en kultur hian crew member mi pali commander gunner loader le driver anom thina ne goroli ofana soidanin T62 tank te hi thom that ani dona night vision armor tank le javelin laka in ven natur protection te po anda don ne soyani Ukraine invasion a po T62 te hi chu anche thaviu ni in goroli of chuan a soi nge a adang man tura om meu lo chuan anche thai mo che thalove mo po ni se an mangdon thova fak aphu ve hrim thove kum sang ni le som ni Syrian war a khan Russia chuan T62 lai pui deuh hlir atira Georgia war anti mai sang ni le pariat Chechen Russian conflict sangkhat zakwa le somkoa Soviet invasion of Afghanistan sangkhat zakwa somriat khang hun lai te khan an lo mangrim to hlemaya Soviet le Russia na do te hi ramro pui an ni ran lova chuwangin T62 hi fak chiam hi chu har ve deuh dedani engpo ni se Ukraine invasion a hian Russia hian Ralthuam chan tamto ti hi chu chianga Ralthuam heklo zonga nuclear Ralthuam ka pop mai hi du zok tur om pon lo ni ve reng za thla khopin India rama kham khop ei tur nei lo an la tamani Global Hunger Index GHI 2022 ti chhuat ni in kum sang ni le som ni le pakhat ayin India hi atla niam tlat maya zale pakhat atangin zale pasari na atla thata Global Hunger Index hian khawvel rambung sangami puiten eitur tha an am kham khop eituran muem ti ang chi te hi azir chiang thina ramre thei zual te ro tarlan ani lemlo kum sang ni le som ni le pani Global Hunger Index a hian ramza le som ni le pakhat ming alanga UN Security Council permanent member ni base ya virbuai sek India hi athen om Pakistan Bangladesh le Nepal te ayin din mun niyama a om ta dai maya te na atel ramza le som ni le pakhat zinga zale pasari na a oma
national food security nuaya bu fai sem tam pera inchal Modi sarkar hian mipui mamo aphurhulo hle ti alang chiang hle ni Union Finance Minister Hlui Congress Hroi tu P Chidambaram chuan GHI report awang hian Modi sarkar abeive ngal chat maya kumsang ni le som palia tanga Modi thui roi BJP kumriat sarkar chung hian India din mun hi atlat niam zel ni ina soi Prime Minister Narendra Modi hian engtika nge mipui har satna kan to te hi asutkian don ni India ram mipui vaibel che somni le pani point pali te hi eitur tha po ei phalo kan la nitlat maya Global Hunger Index a India hi niam berpola kan ramzale somni le pakhat zinga azale pasarina kan ni ti in a tweet GHI report hi Ireland le German NGO te buat sayania kumtin anzir chian na hi anti chuak thina ni even po hian rin tlaka angai ania India ram din mun niam ta ka chuan RSS le BJP mi le sa te chuan Global Hunger Index report hi an sel du ve mai thei sa ni le som ni le pakhata khan ramza le som paruk zinga India hi zale pakhatna ania Modi sarkar chuan ante na adiklova a scientific law scientific takazir chian ni lo ti in GHI report hi an lo sel to Prime Minister Narendra Modi hian international politics a hu hanga view takma se social life atla niam zel ve thunga religious freedom po ti chetin na mek zel bok Hindu kulmuk ho ngai dan chuan Modi hi India Prime Minister zingaro pui ber aninge yanga amaro chu minority hota nero kanzalen na abo mek ve thung ani ber hi ole khati khan tum international news le politics chu kanan du tok le photanga ngai thatu zong song ten min hlut saka atop thlanga min ngai thak sak thina wangin in chunga kan lo me